Posle Obrenovca i Brisela i Beograd je dobio javni solarni punjač mobilnih telefona izum beogradskih studenata. Popularno strawberry drvo zasađeno je ispred ustanove kulture Vuk Karadžić na Zvezdari tačno godinu dana nakon što je na Obrenovačkom trgu prvi put predstavljeno Srbiji i svetu. Ovo bi uskoro moglo da bude uobičajena slika na beogradskim ulicama. Ako vam se baterija mobilnog telefona isprazni van kuće, moći ćete da je dopunite na ovom punjaču, pritom koristeći samo energiju sunca. I to je ono što je zaista važno, jer ljudi danas, prosječni ljudi, nisu zainteresovani puno za to i nemaju puno dodira sa tim i ovo je odličan način da se ljudima pokaže kakvu to oni korist mogu imati od obnovljivih izvora energije svakodnevno, a da im pri tome pomognete da ako im se isprazni baterija telefona u gradu, da mogu da dopune. U prethodnih godinu dana mladi izumitelji bili su vredni, pa je novi punjač poboljšan u odnosu na prethodne verzije. Uspeli smo da obezbedimo internet, ugradili smo alarm i ugradili smo video nadzor, kamere, da bi to eventualno oštećenja sveli na minimum. Punjač su među prvima isprobali oni koji su pomogli u realizaciji projekta. Danas se puno govori u svetu kako je pre 35 godina jedna firma koja se, kad prevedemo na srpski jezik, zvala Jabuka, mala jedna firma u Americi, postala toliko velika. Mi verujemo da će Strawberry Energy Team biti isto jedna jako poznata ekipa ljudi, neću da kažem kompanija, ali ekipa ljudi u svetu koja će svet na neki način zadužiti. Najveća vrednost svega ovoga biće da se ovo znanje i ova ideja dalje rasemeni, da se raširi i da oni punim jedinima krenu napred, a mi ćemo ih pomagati koliko god je u našoj moći. Strawberry drvo osmislila je i napravila grupa beogradskih studenata. Pored brojnih domaćih nagrada, za svoj izum osvojili su i prvo mesto na takmičenju Evropske komisije u Briselu. Beograd će uskoro dobiti još 10 solarnih punjača, a najavljeno je postavljanje i u gradovima širom zemlje, ali i regiona.